Inkosi yasebuhleni ngizocela incwadi yamaKorinte bokuqala 5 verse 3 osayitholile omnye kwalapho emaKorinteni okuqala 15 verse 33 oyifumeneyo wavuke nayo 1 Korinte 5 verse 3 ngokuba noma ngingekho ngomzimba ngikhona ngomoya nokuba ndikho mnanyazi lezulu ngokomzimba kodwa apha phakathi kwenu ngokomoya ndikhona senginqumile icala lalomuntu owenza lokho okunjalo qhubeka baba ngokungathi ngikhona qhubeka baba ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu niyibuthene nomoya wami amen amen zikhonza izinto zasezulwini lapha abantwana benkosi ningaboni ukuthi ladi lingekho kodwa ushembe ngokomoya ukhona khona umoya ingcwele zikhonza izinto zasezulwini awufundeke lo seyifumene 15 verse 33 izohlala phansi ngivula inkonzo abantwana benkosi verse 33 ningakhohliswa ukuhlangana nokuhlangana kobubi kuyona imikhuba emihle vukani nilunge maNazaretha ningoni ngokuba abanye bengenakumazi uThixo awuphinda kanqa vukani nilunge ningoni ngokuba abanye bengenakumazi uThixo qhubeka baba ngisho lokhu nize nibe namahlobo kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuka kanjani na Nkosi kubusise bantwana benkosi masihambeni kahle endleleni kaNkulunkulu funda baba abaseKorinte bokuqala 5 verse 6 ikhaya lenu alilihle anazi na ukuba igwele elincinane libilisa inhlama iphela ukuziqhenya kwethu maNazaretha kuhle kuNkulunkulu likhupheni ngoko kuthi tu igwele elidala ngoba umuntu mayengena lapha abantwana benkosi uza enegwele ukuze nibe inhlama entsha ithi ke likhupheni elidala lidala igwele elidala nombathe umoya ongcwele ushembe umoya kaShembe igwele likaShembe bantwana benkosi ekubeni nibe ngabangcwele okubeni sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu yeke baba ngoba abantwana benkosi njengoba amaNazaretha silwa kangaka amanye ayamiswa amanye alaliswa amanye njena axabana wodwa amanye ayaphuma enkonzweni amanye ayangena kungenxa yeligwele bantwana benkosi lidala singalilahliyo masithetheni masombathwe ligwele elitsha igwele lokholwa ayibonga inkosi uthi ke umama engimphetheyo omsha
bantwana benkosi uyafika esontweni uthi mayifika uthi kumu esangixoxa ukuthi kubaba ndithi awu nkosikazi uthi hayi baba ndizisibonakaliso lapha ndithi thetha mntanami uthi ke lo mama ngibona inhlanzi ngibona amanzi amahle ndithi mangibheka khona zisuka inhlanzi phanga phakathi zize kumi uthi zingijabulele ezinhlanzi zinjabulele uthi ke kusenjalo esalele njalo abone esifa abone isidumo sakhe sile kude abone yena bantwana benkosi uthi ke ndikhale kakhulu ndithi ndikhalela abantu abami ngoba abantu abami ngibashiya bodwa akekho umuntu anginayo umyeni uthi ke umama uMajola abantwana benkosi uthi ngithe ngisakhala ethongweni ebusuku uthi kuyaqhamuka insizwa efaka isikwere efaka umjiva wayo ithi yaqhamuka lensizwa angiyazi ngoba ngivalile endlini yaqhamuka lensizwa yangena ngaphakathi ekamereni yathi uliliswa yini wathi ngililiswa ngoba ngihambile emhlabeni ngibona abantwana bami bezaba zinkedama uthi ke wena ke thula ke mina ngize kuwe apha uthi thula ngizokuthuthuzela mntanami uyabona mina ndingushembe ndiyinyanga ezulu mina ndimindlela ndimubomu ndiminyaniso uthi wena akusayi kuhlupheka nengozi ezakuthi ikufice ayizukufumana kodwa izakuthola kodwa uzosinda nje buzawufa nje uzothola kutsho inkosi inyanga ezulu bantwana ushembe kamoya ke lo sifunda ngaye la ushembe kamoya lawo ngizama ungithembisa abantwana benkosi ingathi ushembule awukhona lapha phakathi kwenu ithi ke kulungileke uthi uzawuhamba wena emhlabeni uzawuhamba kodwa wena usezosinda ngoba ndimindlela ndiminyaniso ndimubomu kodwa le nkosikazi yathuka yazebuya yazongibalisela yathi hey kubi yathi hayi khona into ezakuhlela kodwa ushembe uzokusindisa mntanami uTesiya eShoprite yamthatha imoto yamlahla kude ihamba nodadewabo yabadudula yabalahla pha yabaphenya nje kwanzima nje abaphula imiqolo abantwana benkosi babotshwa kwasesibhedlele babotshwa ke yonke indawo kodwa wasinda ngeligama likaShembe ayibonge inkosi Nkosi buseni kuzwile Indabenkulu Indabenkulu Indabenkulu
Indobankulu.